Ngani zakwethu ngithi nje ngokukhulu ukuphuthuma angikhulume iqiniso lodwa leqiniso lonke ukuthi i-judicial system of South Africa has compromised us, have shown some loopholes regarding the matter of Julius Malema. Julius Malema was sentenced 5 years imprisonment, direct imprisonments, and also with an option of the fine with other counts of judgments. Of sentencing. So leyo nto leyo iyodwa ikhombise ngokusobala ukuthi vele lo mfana wasiqhumisa isibhamu ke bukhoma edakwe utshwala futhi ngaphekwa lokho akazange uhloniphe umphakathi wase-Eastern Cape, akazange uhloniphe umthetho weyibhamu zaseNingizimu Afrika. Nathi sinama bodyguard futhi nami ngathatha isibhamu ngide ngidubule noma kanjani yabona ngabe indaba zalutho phakathi kwabantu kwi-rally. That was a highest of ukuphula umthetho leyo nto leyo nto ngithi ke mina njengamanje u-Department of Justice, Minister of Justice in this country akasichazele ukuthi njengoba kunabafowethu abaningi kangaka nabo abanawo amandla abasemajele abafisayo aphila ama-sentence abo, kodwa bona batholakala behleli phakathi ejele bebolele phakathi ejele. Imindeni yabo inawo amandla ukuthi banga-aphila yigwebo zabo ama-first time offenders, kodwa akaze kuze kwenzeke, akwazi ukuze kwenzeke. Okunjani lokhu okwenzeka overnight angalali ngisho lodwa ilanga ejele. Thina salala ejele, ubaba uZuma walala ejele, wahlala inyanga after iminyanga kade isipende ejele. So yonke lento leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi umthetho walelo lizwe ubiased, umthetho namehlo, umthetho okwazi ukubuka ukuthi ungubani wakwabani, uholda yiphi position. Ekubeni asinawo umlando walabo bantu besempini oMalema, akazi lutho nomfana ngisho ipolitiki wayimukela njengesinkwa. There is no heroism in his blood, there's nothing, zero. So njengamanje mina ngithi lo mfana uyasihlupha njengamanje uthi amakwelekwela wanikezwa amalungelo okuhlala eSouth Africa ebefike ngokungekho emthethweni. Njengamanje usupporta indaba yokuthi ama-Nigeria waqhubeke akhanda ingane zethu zibe wamahosha, ama-Nigeria waqhubeke abekane abamakhosi. Ngithi mina la KwaZulu Natal uMalema ngeke alibeke lapha umsunu entsha, ngeke azalibeke la KwaZulu. Ngamxosha laqala wafika ngenkani waqhaza amafinyila. Angazi ukuthi uzoyifuna ukubonanike uMalema this time. Ngithi mina uMalema umuntu nje othiwa owe-EFF lapha KwaZulu ayiphele into ethu i-EFF la KwaZulu ngoba iyihlazo futhi iyisici siyamasha thina against abantu obakufika abamoshayo abaze bathuka ingane zethu beyibiza ngamavila. Ebengakafiki laba bantu kulelizwe sasiphila ngani, sasilinyelwa ubani. Kodwa namhlanje kuthiwa thina singabavila. Kusho le ngulube nalepoqopoqo lele ngathi yahawu lenkomazi yayifela ewuswamizi ithi abantu bayavila lapha bavela bangakwenze njani, ngoba uhulumeni obadala ukuthi abantu bebengabenayo ichoice ngaphandle kokuthi bahlale ekhaya. Njengamanje ngithi mina South Africans people, uJulius Malema should be rotted in jail, not to be out ehambe etsaka enzana into ayenzayo esebenzisa ipower engekho emthethweni. Abafowethu ababhadla amajele abanawo amandla okuphila mthini ngabo, bona babengenabo ukuthi aphile same day, release the same day. You are setting a wrong precedence, I'm telling you, ukuthi lemgogodla niubekayo ukuthi umuntu uyakwazi ukugwetshwa namhlanje kuthiwa akaye ejele phakathi aphile namhlanje athola ibheni namhlanje. Ngicela kwenzeke nomunye ngakusasa ukuze ngibone le consistency yenu ukuthi lo mthetho wenu awunawo amehlo.